Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kisangut ki kertong jong kamau kerwat bat Ranikor constituency ki bakintop ya uba ban penskam lang wa lang kertong shimet na mau kerwat constituency Martin M Dango kertong ke BJP na po Ranikor constituency uba Reniton Lingdo Tongkhar kertong ke UDP na mau kerwat constituency ba Sounder Strong Kaji kertong ke TMC na po mau kerwat constituency bat kekong BT Jerwa na mau kerwat constituency mentaka sengi ka hendreo tarik upang rempang arajar arpulai kila lej ban tap kerteng yaladi hakmat ki returning officer hapo ka office terekam jong deputy commissioner ke South West Khasi Hills district na ka benta banyak aireng ha ke election ka ban salong ha ka arpo nyo tarik upang rempang arajar arpulai hagani ka sengi tap kerteng lawan ban senran lang yegini ki kertong da ki bahayeng hasam kinong yalam bat kinong kersan jongki Cibon, te henam la benang fi exactly ke numbers. Tabang ikut leti Cibon bah bangin job. Ke parti kala set up bon kandidat ru pas setelah berong kandidat ke bayale ro kendi kai kandidat ban syale tang ban power ten. Hendak kandidat ke badan sekretar macam. Ti fi leti ba Cibon yen job bat ikut leti bangin job dalam sarkar akan ke hadir ke election. Hakabede bat kamu kuat konstituensi fisno gumno menta. Ngata kumu kandidat bertry bang elek ke election hakaji perkre angkat hakaji ya trelang jongki party workers ngadon kaji kerman bagan job ke election te sotenar ban itu ipi bahwa hakaji persang jong akin sansnem ko men ngala ai ke batam ke bangala ban le wala hapdeng jong kaji penwit jong corona hapdeng jong bon kaji tengko te hendai yelo persang pia state ikam ya ke ba pio ihi bangem simla ikni kam ke basateng ya kaji angnot jong pajba ngela persang ban penpoi syakatong kum ban pendep ya kena sepak jing thia ngela pendep ngela ban plia ka kaji angnot jong pajba ban yo iksuruk ke bakam baha kam tam nadu nalat moreng seduk sini sebab kurwat persu serenikor kataru ngela la pringit ke sarkar ban penyo ek sanction la dep khot pendar kaji trei ro sedang nadu na lap moreng seduk sya wailoi bari kena basa nadu na wailoi semua kurwat ro kala don hakmat baha ya ke bak sarkar kena consider ban yo ban ai sanction di kini jeng angnot jeng pajba ke bakil angnot ngila persang pendep pada oi kiwi de development ni ko kli la kini hakalan tik skin barok kiwi konsumsi ngis kam pajba kli ke jengkelah umbam ko umde ki school bat kiwi ngila persang banle bantrei hakan ki sansnem barwanra ekaroi kapar sulsar syakane ke konsumsi kum jurut ka pej ya ke jingyarap ki nongrap kamtam hak bangila persang banwara na ke SRWP scheme ke SRWP ke MLS scheme ya ke bangila yaban ai maximum syaki pajba ki individuals ki badai ki farmers ki nongrap tinggal persang bercakri bat equality bat pajba kinang ai la tengar marandon pun kiba ngarang kwa ban pendep ya kena ketem ke baar ngadon kecik angnot bat pen keladur ya kena kadong kathany amdei tagi ka mokrat konsumsi hari kini ki lain teliki district ke South West Khasi Hills ke Eastern West bat ke West Khasi Hills ya ke bangiadon mar senda ngakwa banura kecik keladur kam tam lang bakal lentik senkin ngadon ke root map kecik perkhat jonga bangin ya penjan daki surok ke baha ya kini ki lain teliki district ngadon kecik kwa banyu i bakadon ke surok ke baha nadiwa lait nongrim banmi syarwang idon kecing kuat bani i bakadon kasrok ko bah na sokma syarangai kse banmi hakanshi. Definitely this BJP is going to win this time in the first time in the Ranikor constituency. It is the wish of my leaders and people. So as per the decision, majority of my supporters and leaders, ultimately we have to switch to BJP. That may not be, but we are expecting at least 15 seats will win. Okay, All Meghalaya. Thank you. Thank you. Jing ko ajanga ko ban kon de election ko malai yang risnam adat fly ko long na ko bantang pek kai ko kwai ban yok taki long ba long well develop ma ke long ba anything at all back klang ba ke long kari ka jaka konstruksi jingi ka long ke ba khamroi ke bat ke ba kham parak taki yang ba gamut ba jing ka men kadai ka long ba chapang kini ki kamtam kini reservation policy bat kum ta ter kata jing temu janga ban le bhai ba tang kata ka long kham kren kelum national party ne regional party mas yang rulum ki ong dai nakini ki daw kan ne katai ki jing ketho nga kawai ka seng sa kawai ka seng NCP kano NPP NPP kano seng kres
kum ta ter mar katang larai kum pat ngaram dai mo ngarai marweng ngarai lang bat kiba nong kersian ngah kiba kersian kiliang warok ba la kum no kunong nginele no kum independen khang mi don cikto ino ro Hoi 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 kepada TMC si Turki sentil di Kalayaban Brunei Hoi kepada TMC si Turki sentil di Kalayaban Tingkai Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkelah Kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkelah Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkelah Kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkelah